Anya laki din! Ay, apo aya. Nagrigat laki din ti agarami di ti may content iti Facebook aya. Ay nanak ko namon friendship, nagrigat na talaga. Nagrigat lang nga ro din ti agarami di ti content. Sakit ibasdan tupay lang. Ha? Ay, true lalo. Makapasahay ritirik na, ngam isumit ipod no. You can please everybody, ika nga. Ay, Juan, hingam, saan man nadagita ti makalapad friendship? Ituloy talata ti agarami di ti content ta? Ay, no siyak, saan ka mapukpukawan iti namnama? Numero 1 basher lagi ta kakabagyan, kakaruba kin kalugaran. Ngam wala akong paki. Ay, oo, ako rin. Awan bibiyang ko kadagiti kakabagya kamang babas kanyak. Uri man nagpugi-pugi idamang bas kanyak. Ha? Was me paki? San mga isudat imang mangta iti isasaang mo iti inaldaw? Iso ago, beshi. Awan beshi, more contents, more basher, more dollars. Hoy, hanya lagi din. Ay, nagpara ti panawon nga pumanagnaka ba rin, nagapamaya. Napanak iti iti karayan nana. Napanak man nag-video iti content ko iti Facebook. Oo na yan, nagbara nga napan kakigi nag-video, di kakainuray ti malam. Kasta talaga nana, nabara man wenno, matutudo ti panawon. Sige latta, tuloy latta. Sa bagay mo't kit di ay nga mabit man laang. Makitkitak man dagiti contents mo iti Facebook. Umad-ado umatan ti bashers mo bareng. Ay katwan nana, umad-aduda nga rude. Agkakadakas pa yan ti comment dakan ka. Ewan nana, nga malayo sa bituka ako nagmanan. Dagiti kakabagya kay di ti numero 1 namang babas kanyak nana. Wan nga raud. O na yan dagita basher mo. Gambay am ida. Ituloy mo latta ka day. Sapay paado dagiti fans mo. Ha, ay wun anana, saan nga isuda ti makalapit kanyak ako nagmanan. Ang lalaki din. Daytoy mat abading. Sumanala iti Facebook. Sino man day tabakan? Asino ba'y kuma? Ni bading adita karo ba? Agkakanat matan ti post na iti Facebook. Alya? I-like ko. Kan ag-comment taktap na awan makunkunana. Ay katwan karo ba nga road, kat suportaram mo't alangan kit di mo't kay bas mo. Daytoy nga rodan eh. In-like kon, nag-comment takpay, nagmayat, ti pa nagsalam kunak. Anya? Ay unay day ta na pa nag-comment mo. Katuan man, kundi comment takmat no iti napintas nga oray sa amat. Nagsakit iti mata nga isula nga iso ti lumanabas dito yung Facebook. Ay, kanyalakit din. No saan ani bading ti lumabas? Ni kulasa mo. Ay lumanabas nga ibagbagam. Katawa mo ti limabas. Ha? Dito yung Facebook ti kunak nana. Anya? Asino ay adayta? Ni kulasa man? Itay adak ibalay mi. Ni bading tinabuyak ngagsalsala iti Facebook. Sa ita, ni kulasa man. Ay na, apo! Ay, di kalat tayo dabay-bayan. Iso nga ron ti pagragsakan da. Nakalalas. Nga mala, ilike ko lata kan ag-comment tak kun-kundit mo ta. Anya, kundi like kak, tapno inton ag-sweldo da iti Facebook, ay kat agpautang danto mo't siguro. Anya ka din da nga ibagbagam ay da. Katuan mat nana. Adda nga minti nakita ka post ni Kulasa idi na minsan, nga umadani ka nun ti panagsweldo na iti Facebook kat. Kat, anya ko maita. Isu nga ron akong dilay kak, tapno pa utangan naknana, anya lakit din aya. Ay
na, nakaragragsak beshi. Urel agtipa, dagiti toldik, gapo iti ragsak ko. Anya? Agtipa na kititoldem? Apay manuaya titoldem? Talo? Si kakit dimot, beshi. Hengam, abay aya. Isyar mo mat ano nya't makagapoy ti kinaragsak mo ida. Nga oral agtipa na kititoldem ako na. Ay na, beshi, oh. Look at this. Wow, Beshi! Makapatiba ta talaga ti Toldi. Ay, sana all. O madaling di ba nagsweldo may di Facebook? Ay, wala, beshi. Makapati pa ta talaga iti tolde. Kasi ka ngay, kaano ko mag-agsweldo? Awan pa'y matibagbaga ni Lolo. Nga pa nagreknak at umadani matan. Nga min fairness, ha? Umapalaking ka, Beshi. Ha? Naimbag ka pa ay tagsweldo kan. Agasam man day ta 22,000 na masweldo may ti Facebook. Takal mo tinagatad day ta Sa nabali Tao madani mo thinking ka. Kat di ka madanagan. Tapaman ang makasweldo ang iti Facebook. Ilibre ka iti samgyupsal iti session ron. Ay no! Ay maragsakan ako na iti day ta ngayon bagkam. Namnamaag day ta, Beshi. Makasweldo madgam ni Kula sa iti Facebook itaabulan. Ha? Nakamamat na ina. Kat, nakita iti Facebook akimat, impose na nga rod. Nasayat ka di. Ano kasta? Tapno, maramanan namatan. Tibunga ti amin na bambanog na nag-vlog. Ay wana, paimantay naktuman umutang iti kwarta na. Hanya? Saan pa yung nakasweldo di tao? Ngam plan-plan mo ti mapanumutak? Katwan, dakas kitten no saan nakapautangan ni Kulasa. Ay! Hanya? Kanayon nagre-react kung nag-comment iti post na. Ha? Ay da. Kanayon ko nga i-comment ang nagmayat ti sala na, nagpintas ti picture na, nga oray saan mat. Ay, nakababain ka laki day. Kasta nga aramid mo. Awan ti nakababain ta, awan ti libre ita apanawan. Isuan naskan, apautangan nak dayjay. Ha! Naimbaglaki din na nagranata Kulasa. Ha? Apay Aida, anong ating? Anong atin ka dyan? Ha? Sa anak man at tangat-tangalugon, tamatiratir ti tangod kuya. Ay na, si ka talaga. O anya, aday baga? Nakita ka min ti post mo iti Facebook, idi na minsan. Naku na medyo nga agsweldo ka itaabulan. O, ano ngayon? Kwa, pautangan na kumano bilang laeng. What? Malamot na Kulasa. Amok, dakkel agad ti masweldo mo iti Facebook, takas itira ko nam, na urnong ti dollars mo. Oh, come on, Aida. What are you talking about? Sige, hindi mo bakla! Nalabos mo na kinaimot mo? Kanayo nakpay nga-like kung nag-comment iti post mo? Sa ita, di nakpautangan? Ay, duray di salbag ka. Hoy, Aida Tapno mo man niya. Saan ko ngayon bagaking ka nag-like kung nag-comment ka iti amin na post ko? Tanumutan ka, kat pautangan ka. Mawatang? Anya? Nagawa na bain mo? No, daman di salbag ka na. Si Kadayta, sana siya, salbag ka. Apay pinersa ka iya nga agriya kay tipos ko, ha? Ay na, saanan na dahi ito'y tuldek tagtimpat ita beshi? Ha? Taapay, Beshi? Itaman ba yakas na tilangam? Oray kala agkalkaling itan Oray kala agkalkaling itan Kasla makatawan anagunungot ka. Ay pod no, dahito okay les ko tagtimpat. Dahil man nga ita, agasim man. Imbaga nakitin kanya kung anaskin ka no apautangak intun makaswildo akit di Facebook. Ay kat pinagsasawa ko na. Hanya? Taapay ka no? Pautangak ka no, kaputa ka na yung naglalike ka, nagkom-comment ka na iti post ko. Ay, unay kat akina agraraman ng daya, babae. Imbis na ito'y tuldik tagtipat, saanan, tada ito'y lapayag, kan okay les ko, kapo iti pongtot ko, iti daya nga Aida. Di ka pala sinipat, tap nagnakam ti awanan bain. Ay, saan ko mo ta pinilpilit nga ag-like ka, nag-comment ka na iti ipopost ko. Tapnod ako marason, nakasjet, ibagana. Bibarsa ko na ito okay les ko.
Nairwam tamatan, iti kasi nga ugali na. Ay bayam latan, beshi. Vlog pa more. More income. Hanya na kay diyan. Wen, ngam kumret nga rin tayo okay list ko. Masarap. Awan sir-serbi na dadya ako lasa. Ay, sapay lang kumatasaanan nga earn ti Facebook account na. Ay po, redeta na pa nang inadadas mo kay Nicolasa. Anyat basol na aya. Imbaga kan kwa na, apautangan nak no makasweldo iti Facebook. Taka na yun nak mo aglalike kan agkom-comment iti post na. Ngamdakas mo tan ti rumrumor iti ngiwat na. Ti awanan ba abakla? Ay, nay ka na ida. Umunay iti amin. Saan nakamot a pinilit nga ag-like kan ag-comment iti post na? Saan aya? Ha? Kan may sa. Oray pa imbaga na nga ilike mo dagiti post na. Saan na kaya't asawan dayta? Ano makasweldo? Kat pautangan na ka. Anya? Nakababain kalakit day ti kasta ngay naramid mo ay da. Nana, gapula ang tain like mo? Nag-comment ka? Pautangan na kan? Oho! Nangalaan manan iti kasta patakaram. Anya lakit din. Agasem man ti kinaalas sa talaga ti ugali na dadya babae. Idadanas nakmet una yan. Manipod pa ide aging gaita. Sa anak mo ta nagpakpakaasiging kwa na nga i-like na dagiti post ko iti Facebook. Tapno obligain na kumapautanga kano ti awanan baing. Ay, do siyak lang tinangaramidan na iti kasta. Diyak lamon. Mga no saan lang asaw-saw tinanggag na kanyak Maminsan pa talagang aramidan naman ng tikas di kanyak nana. Ay, ako pag sa ako ibaot. Tumpaag pa ki di Kidisag di hapo. Nagrigatag sa o. No, iso ti pagnakmad na, paikit din na saan. Makapaasar di kasi nga aramid na. Kinapodno na, makapaasar di kasi nga aramid na, nana. Ay, oray si Domot, akat maasar at talaga, itikas di nga aramid na. Nadya nga min babae, oray pabainam, saan na amo ti mapabainan? Kaslawan rik nana, manhid ba? Talaga nga ugali nan. Iso nga awatan tay latta, sagpaminsan. Tapno ang mumayda Sika, ti pagisistoryan da di tersena ni bakat ingga. Ha? Di ka lang mabain, iti kastang aramid mo. Ay, unay kan. Apay manan aya? Bigbigat mo't kimat malt. Gapuday ta, iti panang ibagbagam kinikulasa, ano makasweldo iti Facebook at pautangan na ka. Ay, apo, aya, ay da. Anya? Apay obligasyon na kaaya, dayja tao. Uray pa'y ko na makanayon ka nga ag-like kan ag-comment iti post na. Day talagayam. May reason ka di Di ka lakat nagbain iti kastang imbagam. Pangasim man, ta saan mo nga ulitan day ta nga inaramid mo. Ay, Saan lang asika tinakababay iti kastang aramid mo. No di kat karaman ak nga asawam. Maawatam. Oh, payakit kita nakakasda si Kaida. ha? Amang nga no pampanunuto man nagsweldo ak maternity Facebook. Ay, pagpakawan. Ay, saan pa ipagpakaunakon? Si kakit di mo't bading. Kas itinakonak, ipakaunakon taamangan kay dimat no singiran nak. Sa pa'y makitkita ka kanayon kang ag-like ka nag-comment ka nagiti post ko. Saan mo't akasta? Oo, anya saan ibagbagamat. No naaramid mo kinikulasa, ay, posible maramid mo mat kanyak, si Kapay, uwa! Saanon ang maulit na ijay? Kan may sa, pudnutin ako na ni Kulasa. Saan nakapinilit nga ag-like kan ag-comment iti post na. Iso nga awan karbangak iti amin nga ibagbagak. Ay, nasaya at mat, talapanunot mo dayta, si Kaida. Nagalas nga min dayta ngayon kaaramidan. Saan lang nga nagalas?
No di kat nakababain ka pa'y. Tapno ang mom. Ay, saan mo abangki-bangkingan ti panagkitam kanyak ay da, Tamangan no masulog ko, dahi tamatam. Unay kan, naguyong kamatan. Kunam siguro no sana di manon kanyak ti panangidadanes mo, Sapay ko mata saanin nga ag-earn ti Facebook account ko. Kasta? Ha? Agasan man dahi takin na dakis ti ugalim. Salbag ka. Ikarik, saan na maulit ko naktumat? Isungawag nga imayak tagkidawak, iti pasensya kan ka. Pasensya tarupam. Tapno mo man niya, nagmayat ka aduraban. Awanan ka itibain. Nagbasik ka nga, ipurwak ka man nay. Anya? Uray saan ka nga agpaspasensya kanya kon, tinapatagat saan mo nga aramidin iti sa bali at tao. Mawatam? Saan ang talaga? Tamababain akon. Day tatipod no. Aha, kasla mo ti mapabainan mate. Iti kasta kinapuskol ti rupam, jak lapat yan. No saan da ka nga minapinilit iti may sa abanag, awan karba nga mangobliga iti may sa tao, tapno pautangan na ka. Mawatam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.